Josphat ya misi ya soroboti rwa senchira yoboyekirano kurwa senseme yugo ikabona ensemo ya kyongongi basibo itangare asito kumeno mulikitro Ndemo Steven yugo tumanyibuna nigabanyagetari ba maino bagandete kurwa bosemia asenseme yona nechinchira chowetanga kurwa samaroira aya kubwatanigwa na maino roboti rwa senchira yoboime. Nia yetu ya kukuja hapa siku ya leo ni kutibu wagonjwa, kuona shida ya wagonjwa wenye wako katika hii kijiji cha Kyongongi. Ingine ni kuangalia shida zao, kuona wako na shida gani za meno, na tunatibu kung'oa leo bure. Tugwate medical camp, a dental camp in collaboration na Franciscan Sisters of Christa Marian. Wachete kuligereria abantu baitu bari babwate shida ya maino tororenga mbanyare gokonywa. Gati ya biria bikoirero koba kwemechando ya maino na mone birengo bya insibyo bochenu bwemenu okolia mono ebintu bibwate sukari nyinge amone sigara asemwanya bantasa biru kwerenda. Chinsa cha mambia banyagitari before bachake gasi banyara gukora training baeresa abantu baitu na kwata recommend in hygiene ya maino, what is required of them, and baeresa lending nkiye koleta marorega ya maino. Ento kende gya kabere noko encourage abantu baitu banyara gukora regular checkups either ya maino ya cancer bulwire bondo bwensi. It is very healthy to do regular checkups chia bulwire bondo bwensi kuranyare when you have the time and the resources. Ukienda kazi, before uende kazi, piga mswaki. Kabla ulale, jaribu kupiga mswaki, sababu wale wadudu wanafanya kazi sana usiku wakati umelala. Sababu wa mchana munaongea, muna kula, bakteria hawana nafasi ya kufanya kazi. Lakini ukienda kulala, umetulia mdomo, so wanafanya kazi. Na pia jinsi ya kupiga mswaki, unafaa kupiga mswaki vizuri, meno zote unafaa kuosha. Na si ya kawaida unapiga mswaki ni kama unapigana na meno. You have to do up down or in a circular manner. Omo MCA Thomas Obale nigarure ira yo kwegerera ime bunge ya Kisii emirobelera akini obocheru nechinyagetari me ward ya basibo itangare nechi ward chinde. Kuligereria I've raised complaints in the assembly many a times ase Gusii ngima obasibo itangane ere bwate dispensary yamo ere operational dispensary ya Rusinga. Igare era tore se school because dispensary itakere kobaga ngoenda ndemboroki teranyara koba completed since 2013. Okosaba kwane gochia serikali ya county neringa tonyare kobeka resources in this financial year, tonyare go complete stalled projects. Even before tochaka project endionsi, it will be of importance to college project idia chagatu na ande chirichira nyare go konya abantu baito kuna antenkorera sana nyagitari ito ya Kyongongi enyare kobekerwa funds nyagitari ito ya Rusinga ne ndenere kegamere na Riobara, the same as Nyamawa dispensary nero inyare ko uplifted tumekera abantu baito babo basibitangare. Ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya Kyongongi gotoka ime bunge ya Bobasi elietariane.